بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gayni pa in kajumuan in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal tibi in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito, iseb tibi, hekka magtilew pasalan kurban. Yan pasalan udhiya sinumbali si Al-Law'id. Pakalehon bi, puas amban ininen, kemon makakalehin. Iliin duma makajari magtilewin bang upama bang upama sa miyaan niya gay tampal buada pun yan me siye sa miyaan nilew hadja ubus gay pakale bang niya pangadjian gay tep sinambungan sa papuey oras ko ito ininen mian painde ga ne be katuan niya sa miyaan ine kulod ko atawa ine ko sa miyaan atawa pag anlay ko pamayam ko video may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pagpangadjiin sibay kyo maggasto sibay usal no sa miyaan inenon alta nun pangagasto supaya taeddo no maksut nun supaya sa miyaan taeddo no yan ikinabayaan nun ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ko iyan pasalan kurban ininen atawakan al-udhiyah balikan ko kurbanin mian painte inusal wetep si pagsumbali ito bang si urte gani a problema na ininen sumagawa asal-asal na ininan udhiya may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mian makadari hadya manilewin yeneme siye pakale oras ko ito ininen ubus ga tapaham de manamal atawakan ga taeddo ni makadari sinilew sumagawa yene sa miyaan ga nilew atawa ga pakale ubus nilew meke sa miyaan daakte si pakale video supaya mian painte tahatide bang ine hininang den may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine be inalenan kurban kurbanin mian painte ito dote ma'na am kemon ibadat inusal we no si Allah subhanahu wa ta'ala atawa mian pag-ibadat no si Allah subhanahu wa ta'ala alen ninin kurban alen ne ininen sa mian kurban kwe sambahayang kurbanan lillahi ta'ala kwe sa miyaan puwase kwe sa miyaan sadaka kurban iyan kurbanan lillahi subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang si urte maananin iyan ay kabiyak sa ante inalenan wete bang patik ka sa miyaan magkurban kew numbali kew nabang siba sa Arab sa miyaan al-udhiyah iyan ay al-udhiyah ina ba maana na ininen maana na ininen bang si Sara may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hiya ma yudhakka takarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahri bisaraiti o bisaraita makhsusa samyaan pain muallipin atawa pan magsuwat kitab ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyene samyaan kurbanin atawa udhiyahin iyene painne sinumbali karna patapit no tudyo Allah subhanahu wa ta'ala maananin ibadat no tudyo Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin nahar si ellew pa inte nahar sumiyan ellew naharin yan pitsa telumpuk dambuwa puas magsambahayan teddo terubang sumiyan waktu na ininen pitsa telumpuk dambuwa Julay ininen sampai pitsa dambuwa Ogos makadari pikyo numbali pitsa duwe sa miyaan Ogos pitsa telu Ogos maananin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala dialem 4 ellew makadari pikyo numbali makadari kyo numbali ininen maana ayyamun nahar bisaraita makhsusa iyan pa inne si sarat ne tartanto kama sayati kwen esong sinalasay te ininen ni asarat ne ini amban me sarat ne gay sibe amban me bahimatul anam gay kyo makajari numbali manuk pagkurban no si Allah subhanahu wa ta'ala atawa pag-udhiya no si Allah subhanahu wa ta'ala atawa sa mian gantian no sa piin dukme unta dukme inete
mian painte kura atau himar gai iyero sa miaan surut nen atau mian painte bang may sapi pengka ni sapi sa miaan agani atanduk ni itu en may kapung tinahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sarate salasaite dambua biidnillahi subhanahu wa ta'ala mian in asal-asal ni ininen taraak kite we Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran pada Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar pada Allah subhanahu wa ta'ala fasalli nambahayang kau si Allah subhanahu wa ta'ala duk numbali kau si Allah subhanahu wa ta'ala pain me mufassirin iyan murad pain ne wanhar nambahayang kau magibadat kau si Allah subhanahu wa ta'ala sila biyan panumbali ine samiyaan iyan numbali kau samiyaan si bulan haji me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyan udhiya ininen ine samiyaan dalilin ang manakaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-aka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما فإن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان أن فإن رسول الله سأميان إنه numbali iya samiaan ine kambing kambing samiaan duwe yene kambing samiaan kambing kabang itu en sinumbali we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu samiaan ine bulan haji itu en mag-aka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu demikian pa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lahu si'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana pa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat Majah wal Hakim wa sahahahu mian pa inne sinesine pa inne taga luhaya-luhaya kailumanin maananin taga alta-alta yene magsobra-sobra sa miyaan nian yene kinakanin si ayam ay mian pa inte an nahar kung pa inte ayamut tashrik sampuk tambua sampuk dua sampuk telo sampai sa miyaan sobra-sobra be pa in Rasulullahin bang pa inne ahin taga kaluhayahan taga sobra-sobra sa miyaan ning kailumanin buge iye magkurban atau gay iye numbali iye sa miyaan unta, kambing, duksapi sa miyaan fala yakrabanna musallana daye pa inne patapit si ine si panambayangan kami ininen atau sa miyaan si musalla kami ininen si tempat panambayangan kami ininen maananin ininen sa miyaan amban me perkala subay aahin bang makagees subay numbali may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk ininen sa miyaan pinakahap hinang si bulan yan haji ininen puas amban haji lay yan sa miyaan 10 bahangi amban bulan haji ininen pinakahap hap amban magsadakka kew pegya ininen sa miyaan melli kew ubus sumbali nupe ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pinakahap duk pinakahap sa miyaan amban me yan binatang lay suway binatang painte mian painte lemmek suway binatang painte ine te samyaan hap ituen mian painte amban me pinakahap sumagawa importantihin basta hadya galai ine painte surut ine painte ine me parkala tinaggalai upama me pengka nagi sa makajari upama sa mian ga niya me taingene ala ni taingenen sa mian gay isab makajari may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kama sayati tafsiluha biidnillahi subhanahu wa ta'ala wa amma al-ijma' faqad naqala mian paite faqad nukila al-ijma'u ala mashru'iyyati aw faqad naqala al-ijma' ala mashru'iyyati al-udhiyah kathirun min al-ulama itu en sa mian sinabot Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala si kitab ni mian painte ine mian painte al-Mughni wa ghayruha may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ituen mian painte magdambua sa mian mi ulamain masru' yan ay pagsumbali ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala panakte hadya ini sa mian hikmanin wa ikitihang kanumbali hikmana ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yan pamakilum te sunnat Nabi Ibrahim alaihi salam kaudu bakas takalewi kisah ininen waktu sa miyaan itu dubain painte kinis sawe ne si tempat ne sumagawa mian kisah ti hadya pandak-pandak supaya lumakal tenduk katawhan te bang ine
Yene hikmanin bangway kita kan numbali. Pamakilumte yene sunnat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam is-7b. Mian song sinumbali we ni anak nen Ismail alaihi salam. Yene painte Nabi te Ismail alaihi salam sa ingi bantuk nen. Panagnaan sangem tagine we ni. Dinak sinumbali we ni anak nen. Order amal Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe taginet busa we ni. Sampai ikatellu sangem. Sa miyaan ine mian taginep ni sa miyaan sinumbali we ni anak nen. Ininen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala isebtewi. Iyene uslub, iyene bisara. Pag Ibrahim alayhi salam nabi. Bu katauhan ni sa miyaan ine intaginep sinme kanabinabihanin wahi. Aman Allah subhanahu wa ta'ala tips bay kinahagan. Sa miyaan pag mian sa miyaan taginep na namin tello binoon we ni magbisara yan painte Ismail alayhi salam. Yan uslub inusal we ni uslub sa miyaan makasiase. Pain ni okay o pain ni anak ko taginep te keo pain ni in ako mian sinumbali kewe ko sa miyaan. Ay nasabsambong sa miyaan inahin yan Ibrahim alayhi salam okay o pain ni amma ko hinangon pain ni ine pangandaakan we Allah subhanahu wa ta'ala tudjukao mian takaswa ano ko pain ni amban may magsasabar. Ininen mian painte anak mian painte Ibrahim alayhi salam Ismail alayhi salam pigi katauhan ni daakan amban Allah ta'ala mismo iya ginenggel sa mian sinumbali masih magrida na makanak ko ito gai inakahan sa miyaan mahalalin, inakahan sa miyaan maharamin, ito yan hininangin maharamin. Hekka sa miyaan bayuan halal, tininggalan yan sa miyaan mahalalin, hininangin yan maharamin ko'y ahat. Ibrahim yan pain ta Ismail alayhi salam ga, magrida bang pain na iyan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, sumbaliun ni ko pain ni okay, amma ako, dukta kaswa ano ko amban may magsasabar. Takaswa ano ko amban may magsasabar. Ininen kapandakan nen kahalan sa miyaan iyan Ibrahim alayhi salam dok sa miyaan Ismail alayhi salam. Nanaan si ininen numbali kita iyan pamakilum te sunnat ilien. Si waktu sa miyaan sinumbali we ni anak nen ga nga tama sa miyaan oroin ine keo sa miyaan ine panulian siya we Allah subhanahu wa ta'ala bangsa inge sa miyaan yene iman den duk bangsa inge yene kasabar den ubus si waktu sa miyaan tasabennal ni Allah subhanahu wa ta'ala yene panesting tudyusihin ginantian sa miyaan we si Jibril alayhi salam duk ine mian painte kambing nahangkan kambing sa miyaan sinumbalitin atau akan sa miyaan ine sapi atau akan sa miyaan unta higa ini nen taaka dalam hadithin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian sa miyaan imtithalan mian painte panuhut te sa miyaan pangut te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pigi sa miyaan numali damikian ine pagsukur te si Allah subhanahu wa ta'ala amban me alta taeddo wete tapanginda mo Allah subhanahu wa ta'ala tudjukite pagsukur te sa miyaan pamilite sa miyaan ni binatanglay sumbali te me kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tagasin kita may 100,000, 200,000, 300,000. Kita ni kay manante sa miyaan, iyan sa miyaan 3,000 kambing, atau 4,000 kambing, atau sa miyaan may 10, may 20,000, 25,000 sa miyaan, iyan ni halga sa miyaan sapi, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman sa miyaan inahin, iyan magsumbali si al-lawid ininen. Hukuman nen sa miyaan, palingan sin kahikahan may ulama, amban Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad fa inna sunnah muakkada. Palingan Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala fa inna wajib liqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Sumagawaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala marajihin biidnillahi subhanahu wa ta'ala sunnah muakkada. Sunnah muakkada pegge iyan si al-khulafa ar-rashidun mian painte Umar duk Abu Bakar bang patek ka sa miyaan may dan tahon gisi sa miyaan makasumbali pigge we mian bang hadya kanian nen wajib gi tinggalan de sumagawa sa miyaan sunnat mian painte yene hukuman na ininen kama jaa fi ba'di ar-riwayat. Ini sa miyaan surut nen yene surut kambing lay atawakan enulay yene sapi lay sinumbali ten pigilay sikite mian sinumbali ten sapi duruk sa miyaan kambing.
paragnaan subay kayo magniyat. Subay kayo magniyat, pagyawe ay in panumbaliin, bang patek ka, numbali kayo, kakanno isinin, dumain kayo numbali sa miyaan, yan ay ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Magkalagihan subay kayo magniyat, in ka o magkurban kayo, in ka sa miyaan, numbali kayo sin udhiya, ininin paragnaan sarat an niya, liqawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paipanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyero pa inne hinang tinaymain, hinang matumawain, bangduk niyat ne. Buin pagsumbaliin naan si ininen, maglamo dia duk sumbali, dumain ibadat. Yan umbali kayo sa miyaan hadja, miyan pa inte kakanno. Ga kayo magniyat ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang pagsadakka no okay tahinang no ibadat. Sa asal-asal nin ibtidaan, miyan pa inte laysat ibadah, dumain pa inte yan ibadah. Sumagawa ininen ibtidaan, yan ay miyan pa inte panagnaan hadja asal-asal nin ibadat. Hangkat subay kayo, magkalagihan kayo sa miyaan magniyat, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe antakuna min bahimatil an'am, subay sa miyaan ang bahimatul an'am. Subay sa miyaan unta, duk sapi, atawa sa miyaan sa miyaan kambing. Na kambingin hek kabayuan niya kambing bili-bili, niya sa miyaan kambing, sa miyaan asal inalinan, kambing, bang sikite. Ikatelo ang ban me surut antabluga sin at tadhiya. Subay sa miyaan, umabot, umul sinumbali no, si aturan. Bang unta sa miyaan pa inte limentahon. Gini sabut me khilafin naan sini pegge madhab si Imam Malik rahimahullah ta'ala, subay limentahon, paase kap 6 tahon, gai. Bang hadja sa miyaan, umabot limentahon, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, makajari ni kayo numbali. Atawa bang kanian nin sapi, yan sapi song sinumbali nun, subay umabot sa miyaan 2 tahon, sanatan, subay umabot sa miyaan 2 tahon. Bang upama umul sapi nun dan tahon dukte nga, dan tahon duk me 9 bulan, dan tahon duk me 7 bulan, gay makajari sinumbali. Pagge ga iye umabot, si umul, yan ay binatang sa miyaan si sinumbali nuy. Bisan pe sa inggi hadjenen, importante sa miyaan si umul. Damikian bang kambingin mian pa itahik kaklasene. Sumagawa katauhan kundo, bang kwe kambing sikite, gay makajari sinumbali 6 bulan. Pagge tasabot sinang buwa riwayat, mian pa inte, bang daan sa miyaan 6 bulan do. Yan 6 bulan ininen, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sibay kambing bili-bili. Sumagawa pa yung pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangigay nga suwa kambing, al-ma'iz, sa miyaan, makadadi yan umbali, bili-bili, 6 bulan umulnin. Sumagawa bang kambing sikite, yan kambing sa miyaan, yan malu sikitelo, sibay umabot dan tahon 12 bulan umulnin. Jay makadari sinumbali 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan gai. Sibay payaman ni bisara may pukahain, naan si ininen. Sibay kam gay basta-basta, paggehek kami, ulama, gay tahatire, dumain pang anusye, sumagawa nin gay tahatire, yan aturan ni ininen, may kapong tidaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kapandakan nin, yan kambing malu sikitelo, yan mian paintehep, may pagi kambing diki hupuen, malu sikitelo, dumain niya kambing ko bili-bili, pagi bili-bilihin hadje. Ito ay maananin sibay umabot yan ng tahon, UN matep, sinumbaliin, may kapong tidaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine pe sa miyaan amban me amban me mian sarat ni as-salamatu min al-uyub. Mian pa inte subiga ni aib ne, dumain pa inte pesek, dumain pa inte ine lupo tanduk nen. Ataw bang lupo tanduk nen, ubus mian pa inte matalebbihin, labi amban ne nga makajari pe. Upama tanduk nen sa itahaan nen. Ubus putok kwe ahat tanduk nen. Gay makaine bang me sompek kwe ahat. Sabang lupo tanduk nen, miyan pa inte gay makajari. Atawa samping me taingenen, ganiya taingene. Atawa me sa miyaan kambing me magbelew-belew, gay manjari. Atawa kambing me pengka sa miyaan, gay manjari. Atawa kambing me ilemon, gay manjari. Sumagawa dawabit na ininen pa in me ulamain. Si tainged kambing pengka, si tainged sa miyaan yene, miyan kambing sa miyaan saki, bang importante makalengan ye. Makalengan niya tampal sa miyaan, yan ay kapengkaan pa inte, kapengkaan. Bang kapengkaan tamian tampal,
Mananin gay makalengan atawa takiteno magsampigaran sa miyan iyo gay manjari. Mananin subay kambing salamat amban kemon yene uyub amban kemon sa miyaan yene gay mahaplay ko may pengka ko may sa miyaan mian ganiya sa miyaan tanduk ne sa niya wen kambing inanak ye asagan niya tanduk ne ito en gay makaine manjari ininen sabang kambingin taga anak taga inanak ye taga tanduk ubos sa miyaan lupo tanduk nen gay makajari may kapung tilaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos sininen niya may aib inalinan wede pinadapo pa may ulamain mian wa alhaqa al fuqaha bidalika kullama bihi aibun fahish. Pinalamo do may fuqahain kemon sa mian iyene aib saki iyene gay hap si kambing lay ito ang gay makajari sinumbali. Kuy may ine kuy may samiyaan kuy may kambing sa amiyaan taga saki sa amiyaan yene may inolet sa amiyaan anunen iba yene be inolet may ponsot nen sa amiyaan bawan ni hadje ito ang manjari pagge aib fahish magpatek ka makamati iye may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kapandakan nen kambing niki atawa sapi niki sibay ga niya aib ne subay sapi sa amiyaan hapbo kay kanin sapi may hapdo pagge may sinduehin magpatek hangkan subay katawan te sarat nen numbali hadjase may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala may ke bang nipeng ka may sapi din banggay peng ka ara darawlo daraw saon bi atawa sa amiyaan bang may kambing din sa amiyaan pang peng ka ni atawa gay ni kulian pagi ako may tasulay ko si baran ko subhanallah mimpiye ko magniyat sa amiyaan matulay pagi ako magipat ko kambing magipat kami kambing matulay diki-diki pe kami asal kambing daran kami mian asal makastelin bang kambing iyene bang song ulan ubus sa miyaan ine mian lekkahan no sa miyaan pag ulan magubas kambingin tasalibed kewang patek ka atawa tasalibed sa miyaan may puso nun pinubasan keway kambingin asal tamanan hunit inipat kambingin matulay bang kumaya magkurban sa miyaan paingkuwa pinahadjihadjihan do magpatek ka mati kambingin di pinahadjihadjihan te ubus tamot mati may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amad ilien suway sa miyaan taga sarat iyene sa miyaan hinaip sinumbali nun nabang niya mabaya ako ito sa miyaan ine numbali ambat niye Melli niye sa miyaan ko ito mihan niye do teru aturanin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pasongsong miyaan Melli niye sapi at tawakan sa miyaan kambing mihan niye okay mian S7B ituin mian ano ko tamanan hunit inipat kambing asal makasulay ko sa mian magipat kambing lagi bang kami ini ilinganan ne pagkiduangan kayo magpong tinaihin lela dikit-dikit pa kayo matuhin bang kami ilinganan ne sa mian no ina kamihin pagi ina kamihin lat-latan mian murang halubak iyan isang ulan sa mian ubus pinay daw may kambingin na magidaw na kami sa kambing mian may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ubos bang taabot ulan magpatek kata sa libid may betisgon inubasan ko sa mian may kambingin subhanallah peddi manamalan hunit pagipat kambingin gay kumatang namba sa mian ine magipat kambing asal kaunitan ko hape kong ipat sapi hape kong ipat kamew daabang kambing asal hunit kambingin inipat pero ubos tuwas pesab tinundan kambingin makastelastel gay tinun si may pinarehel wang kambing gay tatundan pagay tinale wang patek kasi atawa bang si may buhay palintas ng bat buhay alaw bautan no sa miyaan nuwas isang kambingin ito en kahalan kambingin kemon may kanabinabihan ang kaniyang sabot ko pagay kemon kanabinabihan makalabay makipad kambing kemon kanabinabihan makalabay magipat kambing maananen yene magipat kambing ininen amban me hinanghap mian pain hinang mulia si Allah subhanahu wa ta'ala paggewe mian pain panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala gapain niya amban me nabi bakas pinabo we Allah subhanahu wa ta'ala
illa wa qad ra'al ghanam, malaingkan sa miyaan makapag inaipat sa miyaan kambing, aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atawa ko miyan pa ito tabis sarawi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, pasuno may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala waktu az-zabiha, miyan waktu az-zabiha nan sininen pa inde gay makajari pagkurban kabewin. Kabewin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pain may ulamain amban ginisan sin sapi, maananin makajari pagkurban. Yan sa miyaan miyan pain tinihin kabewin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa kabiaksan si kite ine miyan pain te sapi do pegge kabewin amban ginisan sin sapi iyan. Sali do sa miyaan zakat nen sa miyaan amban ginisan niya sin sapi. Pegge banglu si Marawi kinakanden sa miyaan kabew dumain sapi sa miyan niya sa mga sa kamian inete sapi sumagawa kabew mian kadaranan din. Okay, waktu dhabhi al-udhiyah sumian kiyo may kinambali yan al-udhiyah yan kurban noy numbali kiyo sa miyaan yabda waktu dhabhi ba'da salati al-eid wa huwa afdaluha wa yastamirru ila akhir ayyam at-tashrik وهو القول الذي اخترناه لوقت ذبح الهدي. Inite sumian kyo nagna subay kyo nagna puas sambahayang yeni Eid, puas sambahayang Eid bang sa miyaan makapagsambayang Eid ne lain kyo start nung bali pegge bang sumbali no dehel man pagsambahayang gay kaalenan udhiyah, gay kaalenan kurban wa inna ma ine amban me laham, maananin amban me papalaok hadja sa miyaan palaok hadja me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, maananin magtag na amban puwas sambayang Eid bango pa main magkurbanin ga makasambayang Eid upama me dende ga makasambayang Eid me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala na me ke sumbali ne me ke ine may kisamiyaan ganta-ganta ni maubos magsambahayang ahin. Gay makajari sumbali ini waktu magsambahayang atawa gay pe makapagsambahayang. Okay? Ito en may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sumiyan may ke samiyaan kay napusan miyan painte pag sumbali lay pitsatello ikatellong bahangi ang ban hari raya maananin mian pa ite 10 dambuwa amban bulan haji maananin ika 10 elew 10 yan elew hari raya lay 10 elew ito en waktu mag-start sa miaan panumbalian duk ininen pinakahap bango pa man numbali pitsa 10 dambuwa 10 2 10 telu manjari sa si 10 telu lay 10 telong bahangilay subay dehelu amban paseddep mata elew ito en waktu nen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala maananin dumay ni hadya pagsumbaliin sa miyaan we subay elew idlay gay bisan ko may sumuddelay atawa sumudde baliklay importante gay hadya paseddep mata elew ininen amban me waktu magsumbali may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine sa miyaan bangkyaw nung bali ine hininang nun kakanno kemon atawa kan anuno mamasruin sa miyaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pada Allah subhanahu wa ta'ala miyan pa ina fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Nasabot sinang buah hadis do sa pamanpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ina wa yut'imu ahla baytihi thuluth wa yut'imu fuqara jiranahu ath-thuluth wa yatasaddaq ala as-su'ali bith-thuluth. Miyan bahagiun baletel bahagi. Miyan pa inte kakanon sa miyan pakaron ng buwa lumanon balit da bahagiin. Dua bahagi lay miyan pangurungon mi miskin. Sa miya anda bahagi ilay pangurungon mi mamakuhin. Manan telu bahagi ininen sa miyaan sinarain bahagi un telu bahagi bang upama sapi sinumbali nun bahagi un telu bahagi. Ubos sa miyan bang upama kambing bahagi un telu bahagi. Bang upama sa miyan kabay at yung pangurung mo kemon gay makaini. Sumagawa bang asal miyan painte maway at yung ngeddo na tuhutun aturan nen telu bahagi sa miyan. Atawa ngeddo at yung kuwe ahat. Bang upama sa miyaan ini mian mabaya kayo pangurong no may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ini isab sa miyaan
Yani hukuman may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, yani manumbali lay. Upama numbali, ako manumbaliin. Hukuman nin, bangka o manumbaliin, bang paasik ni iyan ni bulan hajiin dahil leo, kwe painte arba'ayuin, bang mag-start ni, gay ni kiyo makadari nettip, duk gay kiyo makadari mag-alak bulu. Gai. Ito ay naman may hikma pa in may ulamain, kwe kiyo kahantang di alam ihram maghaji. Angkan, bang upama kemon magsumbaliin ko ito, upama ako numbali ko, mian nettip ni ko sa miyaan, nettip ni ko sa lasayuin, nettip ni ko sa lasayuin, maggunting ni ko sa miyaan, peggay kiyo makadari mag-alak bulu, duk nettipan sa miyaan ineno, yan kukuno sa inget sumbali, yan elewid, sinumbali inoy. Yan hukuman si mian painte mag-anulay, mian painte inete, manumbali lay, yan magkurban lay, may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagyawe ay kwe kahantang pinain yan ni mian maghaji. Na bang aahin maghaji, dalam ihram gay makadari sa miyaan ngalaan bulu, gay makadari sa miyaan nettep, ito aman mahduratul ihram. Sumagawa ininen, mian painte amban may hikma sinabot may ulamain, duktasabot amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang inkao pa ini magkurbanin, atawa sa miyaan, inkao pa ini sa miyaan, iyene mian painte manumbaliin, kambing no, kao pa inte, inin gay keo pa inte makajari, nettep duk mag-alak bulu, apabila ni paasek, yene bulan hajiin. Mananin dia lew sampu bahangi gay na ho. Suway ini pa inte ini, yene elew hari raya lay, tasumbali ni sa miyaan, may kinikyaw maggunting, may kinikyaw sa miyaan, nettep balik. Okay? Mian ini hukuman ni ininan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mian pa inte, bang upama, amban may, yene mga anulay, tamanan hap, bangkao magkurbanin, sibay kao manumbaliin. Dakyaw masumbali, ito ang tamanan hap, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini binasanun, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka. Allahumma hada minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Allahumma hada minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Mana nin? Bagyo numbali, Bismillahi Allahu Akbar. Sumbali unne. Itu enu samian binasahin. Atawa sugpatanun. Allahu Akbar. Painte Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka mian painte ini, Allahumma taqabbal minni mian painte, atawa Allahumma hada minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Itu makadari pinasugpat iliin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dakyo masumbali si mi abahi, pagi mi abahi lu, hek kamanamal binasawe digay katahan kumang ini dumain aturanin ininen do Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka. Allahumma hada minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, ini makna ininan. Ya Allah, painte ininen amban kao, duksi kao. Ya Allah, mian painte taymaon tuju ako. Ininen makna ininen. Nabang upama kao isab manumbaliin, ubus sinumbalian nun. Paino mian samiyaan Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka wa taqabbal min fulan, taatun ni alen aahin. Itu endo mian may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, aturan pagsumbaliin. Nabang isab kiyo ginumbali, tamanan hap, sibay kiyo mayam, luo kiyo. Pagya pa panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu pa intip mang numbali Fatima radiyallahu ta'ala anha ayani anak nin, ya Fatima, qumi ila udhiyatika, fashhadiha. Mian pa ini, pito kiyo pa ini, okay, Fatima, payamanun pa inte, sa miyaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mian yan parkala ininen, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, kao sa miyaan inahin manumbaliin tamananhap. Pag-ibanggai, naga niya problema ni sa miyaan, importante luo kiyo. Pag-ibanggai, no ho adya kiyo, bisan kiyo kay luo. Kaya miyan painte may kasinduehan, hininang wede amban may yene me me an painte lahat te sa miyaan, atawa sa dili me lahat dayahan se ubus sa miyaan me an ganda akad se pinabo ini plat sa dili, atawa isab me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, makadari keo si dambua waktu numbali bisan pebe dahatos para si kau dendangan.
Pagi pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mian nang waktu mian dahatos mian samian unta sinumbalinen. Dahatos sa mian unta sinumbalinen. Gay makaine. Pabuono si sad di lahat. Nganda akad jakyo. Nganda akyo sa mian si mian religious sector sa mian bango sikite upama ko me inete ulama council da akno magwakil kyo da akno sa mian yani ata pangandel manjari ininen may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay, antag sa miyaan padumbalianin, tamanan hap si paluuhan no. Tamanan hap upama si Saudi Arabia kyo. Tamanan hap nung balik kyo lu. Upama si Davao kyo. May ang tamanan hap nung balik kyo lu. Upama si Basilan kyo. Tamanan hap nung balik kyo lu si paluhan no. Sa, yan may aasa miyaan madayahanin, nung balik pa si paluhan de, ubus ngurong pa si sadime lahat. Ito en may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gaydo sa makaine, mian numbalik kyo pa si Saudi Arabia kyo ngandaak kyo si Basilan numbalik kyo gay dusab makaine ininen. Okay. Ako ito may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala patampal ko mian si aturan kambing do sapi. Piye tabuonen bang sapi, piye tabuonen bang kambing. Pain me malu ulama malu usikitehin bang kambing dambuwa doa. Bang sapi pitu aa. Sebun bi kamali pagsalasay de ininen. Dumain pangandiawa siya sa asal sa ien manusia kita magkamali. Dumain sa ien. Dumain sa ilien pagsalasayin. Pagya pangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam numbali iya duwe kambing. Sinumbali wa ina pa inhada mian pa inte udhiyati mian pa inte para si ako wali ahli duk pamilya ko. Ubus sinumbali ni sa buhay ni sa miyaan dambuain para si may umat ne. Para si may umat ne. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakalehon di pahap. Pagsalasay ko ininen. Pegde kemon ulama bakas takale ko pagsalasay kun. Ulama basilan sa kamali sanaan si ininen. Dumain mian pangandiawa siya. Sagi ni taatelen din. Sa kamali sanaan si ininen. I'lamu rahimakumullah. Hatihon di si tenged ininen. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian aahin si pagsumbali baleduwe. Baleduwe kahalanin. Niya pinain atawa baletello. Pinain ine mian al-istiraku pith thaman wal istiraku pith thawab wal istiraku fil milk. Sebun bininen. Tello ininen. Al-istiraku pith thawab. Yan magbahagi ka atawa mian magtampo ka si pahala. Wahada jaiz. Jaiz gay makaina ininen. Gay makaina sa miyaan importante, yan ay ibadat, makajari pagsauhan pahala. Makajari sa miyaan pagsauhan pahala. Upama sa inge, sa inge, miyan hukuman na ininen, yan ay bang niya sa miyaan mangkyaw numbali, painno ininen, para si akuruk ng pamilya ko, duksinin ang ban may pamilya ko sa miyaan, buo ko naan si ininen. Ininen, lamod siya sa miyaan si ine, lamod siya sa miyaan, miyan painte si pahala. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe, al-istiraku fi athaman. Upama, kambing do sinumbaliin. Ubus sa miyaan, yan ay mapong tinain, niya tello magpong tinai. Niya tello magpong tinai. Pain ng buhay mag-contribution kita bi, miyan painte ine, meli kita bi kambing. Ininen jinari dusab. Jinari dusab. Magdambuwa si, yan ay miyan painte, yan ay halga ni. Mag-contribution sa miyaan. Ubus ine hilahin nan sininin. Ine siway hininang den. Bang kambing binaliren. Siway dambuwa hadya magdapuin. Al-istiraku fil milk. Si kambing gay manjari. Siway hadya dambuwa. Siway hadya sa miyaan dambuwa. Sabang si unta duk sapi. Al-istiraku fil milk manjari. Ine importante gay palabi amban. Pito. Makajari pito magdapuin si unta duk sapi. Mananin pito iyan ni magdapuin. Ubus sa miyan bang kambing dendangan hadya. Ine, wala hada. Ininan hukuman nin. Bang upama dendangan do kyo magdapuin si kambing, bisan nabang pong tinainon meli, upama pa pong tinainon, nabang kukaka, miyan meli kambing bang kyo, bang kita bisa miyan magkurban, okay, dambuwa luma kami kemon. Ininan bang niya nabang, siway ka magbisara bang sinadapunin. Bisan kami an magtabang meli ne. Na pinain, okay, kakaku ito. Na kita bi meli, kita bi kambing, telungan, magkontribusyon, kita bi sa padapu, tabi pa si ina. Si ina dapunin. Nabang si ina dapunin,
iyero sa miyaan mataed do hukumanin bang paasik bulan hajiin gay makajari ngalaan bulukok ne duk gay makajari net tep si iyero umus bang sumbali ini lapay ne kami en kemon lapay ne kam maananen bang kambing mian pa ite dambuak pamilya dambuak luma sa miyaan dambuak luma dak dambuak kakan bisan pe kampiangan dambuak pamilya ituen gay ni magkalagihan sa miyaan we subay kaniya nung bali gai pagiahin pa hindi bang kambing ng buwa doa gai ituan ng buwa istirakon fil milk si pagdapo ni hadya sumagawa bang si pahala tabuon mian pa iti ng buwa lumano upama kao mian sa mian limekam ng buwa luma anak no andano duk mian pa iti matatuin no numbali kew inin pa ino hadali wali ahli baiti ito pa ino si ako duk mian me ng buwa pamilya ko ininen me kapong tidaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala piye dan buat luma piye dan buat pamilya dan buat kambing mararahin sabang kiyo na numbali pahekka mas labihat sabang ganiya mararahin sa miya antay nang no dan buat pamilya okay dan buat kambing dan buat hadya magdapuin pegyi matawa ine hukumanin bang paasik bulan hajin gay makadari netep duk gay makadari ngalaan mulukok ne ili anadya sabang si pahala lamud kaam sibay tahatibi hangkan kam ya ulamain sibay kam ngadji pahap pegge mi ahin pa inde way pa inde ulama miyaan magaka dambuhat jako kambing ng buha dumain sa ilien sibay tahatibi bang ini maana al istirako fil milk wa thaman duk sa miyaan wa thawab nanan sinimbang kambing gay manjari sibay jadang buha magdapuin iye matawa hukumanin duk lamud ne kami NC bang ng buha luma kam lamud ne kam sinumbalian tay dobi pahimininen. Okay, pito kita si sapi atawakan unta. Si sapi makajari pito alistirako fil milk, makajari pito magdapuin, pito pamilya. Na iyan pito aalay may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan sa mian anulay. Iyan pito pamilyalay, iyan pito aalay ilien matawa hukumanin. Maananin bang taabot sa miyaan inete paasik ne bulan hajiin yene pitu aalay gay makajari mian maggunting nuk gay makajari mag nettep mian paintet inete tangan sumagawa pitu aalay si sapilay atawa untalay lamo di entemon pamilyaren upama ako sawe kunyaan ako magsaw kami sa buwa sapi tabo ko masi pamilya kun bisan piye dumain niya manunjuki si dambuwa aadok atawa mian painte pitu ahad jamang sapi dumain impo pitu si milk si pagdapulay pegi iba tawa hukumanin sumagawa bang si tawab atawa si thaman yan mian pinain magkontribution sa importante dambuwa da pinadapuin ininen mian me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte si tenged ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala inete si tenged pagsumbali dokta TV sa miyaan hukumanin pegge bagkam tilaw ko ito tilaw te kaam ko ito si pasalang pagsumbali ine panghatibin kamo ng tagna dambuwa kambing dambuwa adwe tarumain sa ilien dambuwa kambing dambuwa ilien magdapuin pegge ilien matawa hukumanin sumagawa bang ako numbali ko dambuwa lumakon tabuo ko kemon bisan ko dambuwa sa miyaan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian ituen manjari niya nilaw pa ina sir inete mian painte sir inete en sir munapasyo makajari pa ina katuan ngurong ko sa miyaan si may Christian mian painte inete amban may sinumbalik ko amban mian painte lahmil adahi naam manjari la haraj bidalik kama qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala manjari makajari kaya ngurong si may Christian tapit-tapit no pagkapan Allah subhanahu wa ta'ala la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din gay kita pinagas wa Allah subhanahu wa ta'ala bang sa urungan tigay gay makaina laba sa bidalik gani problema ni bang kaya ngurong lagi ko may kaam si Davao kaam miyan pa intega niya sa miyan bang kamlo manumbaliin kulang may Muslim takilalebi makajadi si may tapit-tapit bi duk pakitehun bi in kaam sa miyaan
Muslim ka am sa amyaan supaya baya sa si Islam wa saya hati sa amyaan muslimin ituen makajari may kapong tidayhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ituen taydobi ininen duk ininen piantahun ne palabay may ulama malay pa hindi may nga Jerusalem sa Saudi Arabia kenal kami pa hindi say pangati kami we dambu aja dambu kambing dumain istirakun fil milk la yajuz si kambing gay manjari si behadja dambu magdapuin uus pang sinumbali mian tabo ni kemo ni dambu lumalay damikian sa pilay iya dusab pegge siya matawa hukuman ni pito magdapu lay istirakun fil milk si sapi manjari dahad ja palabi ang ban pito. Okay tayo pahim pasalan ininen pasalan pa inte kambing dukano pegge mian pa inte katakalay ko asal dambuak do ted gai asal dambuak mian na tabuon na dambuak pamilyahin bisan pepiye may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya bagay makadari net teknik yung andang mananin arbaian paasik ne samyaan anuhin yan bulan hajiin bang kyo magkurban makaniyat kyo magkurban ubus taga ano ne kyo samyaan net teknik yung andang salasalay duk maggunting ne kyo ubus ilian gay kyo makadari samyaan mian ngalaan bulukok nuruk mian painte magnetep mian sampai painte gay ta sumbali yan sinumbali ilu ininen pain no ulamain kwe kahantang kyo sa mian dalam ihram si hukuman na ininen magsulang usab mi ulamain si tenged ininen may kapung tinayhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala subagawa gay ne kalagihan subay sinabot si tenged ininen. Okay, tahatibi mag-comment ka ang mga sa tahatibi ne yan hukuman nen mag-comment ka ang mga sa tahatibi ne hukuman nen ine pagbiddaan al-istiraku fil milk dok sa miya ine magsaw sa amiyaan si pinay magdapo si anulay bang kambing ng buha darapo nen bang upama sa amiyaan sapi pito dapo nen sabang sinumbalik ne tabuon ne pamilyahin mian may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala niya kaatuan imam lai si kami bang kita mag pitla bugay ko ngawot sinten ko pa inne kantang haplamitan kita mian pa ito pinadwa si kampo kada problema ne may iman sadib mian ano yung okay mian may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tahatibi ne bang tahatibi ne mag-akakaam pegge banggay tahatibi balik tibi. Okay, sa ili ay naturan nen. Daka ang pakale siya may Allah dinalo. Pagay kabayad. Dumay sa iya maksud ten mian si kasabin nalan kite. Ituen. Maksurin si kasabin nalan may kapong kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si may tahatite biyan ni may parkala ininen. Okay? Bang sapi pito magdapuin. Maalanin ilien yan ni aapitulay magdapu se mian inete gay makajari net tep duk gay makajari sa miaan maggunting ni bang paasek ni bulan hajiin sa inge tasumbali sabang yan sinumbali tiap-tiap dambuaa tabuon ni dambuaa pamilyanin dambuaa lumaknin tabuon ni sa iyan usab kambingin bang kambingin la yajuzu al istiraku fil milk gay makajari duwe magdapuin bang upama sa miaan telungan ka magpung tinai mag-contribution ka na mian milikam kambing do na telungan lay balay mag pinain si niyawen bagi si akulo na ituen bang pagkulban para puon bi si inabi pag pinadapo si inabi do matawa hukuman us bang sinumbali lamod ne kamilyen. Okay, ituen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si hukuman na ininen arju ay yakuna wadih mian sana tampal teed yene parkala ininen duk hadje manamal pahala na ininen duk ininen ang pinakahadje pahala si Elaw ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukur Sheikh Salih miyan painte miyan Soy Supyan miyan painte Sali magsukur si Kao duk miyan painte ituen si me tag na painte ng buwa duka asal kamali hadje si manamalan ininen si tingid ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si tingid kurban. Subhanallah gay katauhan ko bang ine waktu re mag-adji bang magbiyabas kasi atawa bang asal painde mian gay senilew si me sinduhe ka si me kyo nilew ininen mian tapag ano ka ako di buhi nilew do sab ko tinakid do sa buhi ko mga salien do sab ke pegge waktu lay telung taon ni kiben palabay sa mian kapag story kabirok may sawe ko si Jamiatul Imam pa inasal sali kamali be pamahamden lai si lahat te
lahat tipu-tipu, lahat sumisit, asal kamali. Basa sayan sab ko panghatiran kamo ng tagna, dambuak kambing we dambuak duaa. Ubos bahasa bang mag-elaanda, may mag-anak matatoe, lazim si bay kaniya-kanero kambing ni gai. Mararahin na dambuak. Sama bang inumbali kemon, nagi makaini tamanan hatiin. Subay sa miyaan, mararahin na isa miyaan, yan ay dambuak hadya, atawa sa miyaan, yan ay bang sapi lay pito pamilya, maananin, pito lumaan, yan ay dambuak lumaan, lay bang mag-istirak sa miyaan si pagkakan, maananin magdambuak kakanan no, dambuak luma do sa miyaan, nga na problema ni. Bisa na dyan dambuak, ano magtahati ni, okay ni, ito yan, hukuman nin, kapandakan nin, asal, mian taano ko ini nasa sibe pinatampal yan ang hukuman na ininin. Pagyan niya doon sa mag-inbox si ako mismo yan may guru ngadji ito si Saudi Arabia pinasen we de ano ko sibe gini tatahat gini tataat pwedeng buwa duko la ilaha illallah pay ko ni ba ito en gay nga hati gay nilaw may ay ninen we ne ininen sa ininen gay pinaham we de hadisin numbali Rasulullah ng buwa kambing si iya duk pamilya ne. Mananin dumain dendangan pihad anda Rasulullahin. Okay? Niya last may kapong tinayahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ini manjari kurbanan ko bang matay ni matatuekun. Manjari kurbanan ko sa miyaan bang matay ni matatuekun may kapong tinayahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mian magsulang may ulamain na ang sininan. Sumagaw mag-itipak si atas mian pa duwe kahalan. Bangnes sa amma nun mamatayin pain nito kurbananon sa ako. Na makadari ininen nessa wasiya mian pa magdambuak kemon ulamain na ang sininan. Atawa ngurong niya sa mian wakaf maananen ko mag-donate hinang ni wakaf pain kurbananon ko si ininen. Ito enginary pain may ulamain. Sumagawa bang mate gaya makasesa dukga sa miyaan inete gaya ngurong sa miyaan wakaf gaya ngurong sa miyaan yan wakaf si pangalta ni katawakan binatang ni ke pain mi ulama in palengan si jumhurul ulama na an sininen manjari bang mate aahin lagi bang madhab sin Hanabila makajari mian painte inanuhan inumiante mian painte kinurbanan miyan painti anuhin yan ni aasa miyaan mamatayin makajari ito palingan Imam Malik Imam Abu Hanifa duk Imam miyan Al-Hanabila Imam Ahmad palingan Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa hadha huwa al-aqrab biidnillahi subhanahu wa ta'ala gay manjari yan ni aamamatayin sa miyaan kinurbanan ala wajhi al-istiklal maananin yan bang kurbanan nuwa mamatayin tartanto siya pain no ituin para si amma ko mamatay lay pain madhab ininen gay makajari duk inin hadha war raji bi idnillahi subhanahu wa ta'ala ininen matapit si dalilin pagge pangote Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga bakas kinurbanan we ne ininin miyan painte si Hamza radhiyallahu ta'ala anhu si itne matay bono si Uhud ga istiklalan ga damikian painte Khadijah andane tamanan kinalasahan gabakas kinurbanan ni para si iye dendangan sumagawa mian painte bang kiunumbali para si kao duk may pamilya ko lamud na yan mian painte lamud siya si pahala mian painte tabaan la ala wajil istiklal man lamud siya yan painte tuhot ni si kao tuhot ni painte si kao sumagawa bang para si siya dendangan mian painte ininen para si kao para si matatue ko in mamatay lay ar-raja Allah tabaraka wa ta'ala ala wa alam bang yan aamate gado nessa gado sa miyaan nessa atau gado sa miyaan painte niya may wakaf miyan painte inambanan we ni may altaan ni pagwakaf maanan ni pagtabarro we ni paine ituin para si may anak yatim ubos sa miyaan kurbananon bisa ko bangga do sa ien gay manjari wa hadha huwa ar-raji bi idnillahi subhanahu wa ta'ala maananen yan pagkurban ininen tartanto hadya si a'ilum tartanto hadya sa miyaan si a'ilum may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ni may matatuin o mamatay lay tuhot siya si pahala si kao pagge way pamilyano si pagge pangutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung bali para si ummat ni sa miyaan mi us ummat ni niya may matay niya sa miyaan niya sa miyaan painte elum ang badilian lamud
lamod painte mian painte yan umat ni mamatayin. Sabang tinartanto ang mamatayin gay manjari. Lamod na dese sa mian si pahala. Okay? Bang pamilya hingga magdambua luma kanya-kanya kakan mas labi abdal sa mian kanya-kanya numbali. Upama taga anak keu lime. Ubus mian kau sa dia mian matalebihin sa kau andano duk anak no duek kayo. Kaam no malamud lay. Ubus bang andanon sa mian kanya-kanya ni sa mian pasad di luma ni magsad ni kaam luma magsad ni kaam kakan na para si pamilya ni sabihin si numbali sa dili. Ito en may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwal afdal. Ini nan painte mian painte mahapin. Okay? Pagbisahin dambua kakan nuk dambua luma. Bisan pe sa mian piye. Basta dambua luma, dambua kakan mararahin na dambua sa mian kambing. Ito en may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian iyan na may mawapatin lamod do sa iyan bagyo nung bali sa mian para si kaurok may pamilya no lamod iyan biidnillahi subhanahu wa ta'ala may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay ne? Khalas clear ne pain bahasa Anggalisin gane niya pagduerwe ito en pahatihan ti aja kamukuman na kaam ne ko bang kaam numbali atawakan gai me kabung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay ne? Pasti bagi pasti mahapin iya na may makasman nila umalu anulo suway tatire iya na may hukuman ininen. Okay? Pasti ne, okay. Pain si suray akong magsukol katuan insyaallah subhanahu wa ta'ala anu tebe ininen muhadarate biyang ngapat ininen mehrew ko kitab abisan sa miyaan kahaba sangim kita bime tenga oras masih kami sa miyaan ine magmuhadara bitu biidnillahi subhanahu wa ta'ala gay inin manjari gay makajari inaahan pegi tu kami magsimula pa in Tagalogin tu kami takilale tuo kami sa miyaan makapag-anad mis Sara, tuo kami sa miyaan nagna. Amban ininen gay makadari gay mian gay makadari inaahan yene mian ngapat ininen ngapat ngadji biidnillahi subhanahu wa ta'ala duksong na inin manjari foundation. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala ngandwa akaam bangpain manjari foundation. Maana foundationin iyene sa miyaan mag-collect kami may tatabangan bang niya sa miyaan nabang ataw amban bolsa kami. Magtabang kami sa mian si may hospital, magtabang kami si may madrasa, magtabang kami sa mian bang niya magkalagihan biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Pagku kami si kaam lapeon bi kami mian si duaa song na inin manjari foundation biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Magpabuka kami bang may bulan puase sa mian do ina na may tatabangan sali do amban bol sa kami duk amban miya angan del si kami sali do amban bol sa kami duk amban mi'a ngandel si kami biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Okay. Okay ne? Okay, okay ne kamanakan mian pain Karim Arsad Junior mian pain ni amin. Okay ne. Okay ne sa inin ne maid ne ko si kaam mian silapal pagkilalihan tebi wahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.